Zatvori iz pakla. Stravična svedočenja o mučenju u Severnoj Koreji. Odrali su mi kožu i izbili zube. Zatvorenici u Severnoj Koreji primoravaju se na težak fizički rad i tuku ih toliko brutalno da su Ujedinjene nacije saopštile da je u pitanju vid mučenja. Izveštaji o njihovom opakom kažnjavanju samo su se međutim nadodali na već postojeće dokaze o povećanju zlostavljanja u represivnoj državi tokom pandemije. Kako je rekao Antonio Guterres, glavni sekretar Ujedinjenih nacija, u dokumentu koji će biti predstavljen Skupštini u septembru. Među novim informacijama je svedočanstvo jedne žene, koja je rekla da su je toliko snažno udarali cepanicom po glavi, da su joj odrali kožu na licu, dislocirali vilicu i izbili 4 zuba. Druga je opisala kako su nju i ostale terali da obavljaju poljoprivredne poslove. Vukla sam kola, koja inače vuče krava, rekla je ona Kancelariji Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Vreće za udaranje. Guardian podsjeća da je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet u februaru rekla da su pritvorni centri u Severnoj Koreji puni mučenja i prinudnog rada i da je u pitanju zločin protiv čovečnosti. Novi izveštaj, koji uključuje navode od 2010. do 2019. godine, fokusiran je ponovo na sistematsku i rasprostranjenu upotrebu premlaćivanja i drugih neproporcionalno teških kazni dodeljenih zatvorenicima, kao i prinudni rad. Jedna bivša zatvorenica rekla je da su je službenici Ministarstva bezbednosti udarali štapom, stolicom i kožnim kaišem. Nekim zatvorenicima je naređeno da stave svoje glave na rešetke ćelija i čuvari bi nastukli palicom. Za njih smo bili kao vreće za udaranje, navela je ona. Opisana težina premlaćivanja može predstavljati mučenje, koje je zabranjeno bez izuzetka prema međunarodnom zakonu. Ističe se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Zabeleženo zlostavljanje takođe može predstavljati mučenje ili druge oblike okrutnog, nečovečnog ili degradirajućeg postupanja, uključujući teške vidove fizičkog kažnjavanja za manje prekršaje. Onesvešćivali se od čučnjeva. Jedna osoba je, prenosi Guardian, rekla da je zbog jednog zatvorenika koji je hrkao tokom noći, svih 12 osuđenika moralo da uradi po 1000 čučnjeva. Ja sam bio mlad, pa je bilo okej, ali oni koji su bili stariji, onesvestili su se na licu mesta, rekao je. Svedoci su govorili i o korišćenju takozvanih stresnih položaja. U fiksnom položaju morali smo biti na kolenima sa ostatkom tela na tlu, rukama pruženim napred i tako ostati satima. Ako bi se pomerili, tražili bi da isturimo ruke i udarili ih štapom, ispričao je jedan od svedoka. Ujedinjene nacije strahuju i da se pogoršala ishrana zatvorenika, ali i čitave populacije zemlje kao posledica pandemijskih restrikcija. Trgovina Severne Koreje sa Kinom je bila u oštrom padu tokom pandemije COVID-a, što je zajedno sa nizom prirodnih katastrofa i posledicama međunarodnih sankcija izazvalo ekonomsku krizu. Svedočanstva koje je sakupio OHCHR ukazuju da je hrana među zatvorenicima bila neadekvatna i loše kvaliteta. 2 begunca su odvojeno svedočila da je bilo smrti kao posledica neuhranjenosti. Bedne porcije. Hranili su nas samo kukuruznom kašom, oko 100 grama 3 puta dnevno, rekao je jedan bivši zatvorenik. Brojni navodi odnose se i na prinudni rad, kojem su podvrgnuti i regruti, civili i deca. Zatvorenici su opisali svoj rad OHCHR-u, od pravljenja veštačkih trepavica do veštačkog fizičkog rada poput poljoprivrede. Brojni navodi odnose se i na prinudni rad,
kojem su podvrgnuti i regruti, civili i deca. Zatvorenici su opisali svoj rad, od pravljenja veštačkih trepavica do teškog fizičkog rada poput poljoprivrede, seče drveća i izgradnje. Oni koji su pobegli ispričali su da su bili kažnjavani premlaćivanjem, smanjenjem i onako bednih porcija hrane i boravkom u samici ako ne bi ispunili svoje kvote. Jedan radnik je opisao kako su ih nagledala 2-3 čuvara naoružana automatskim oružjem. Mnoga svedočanstva prikupljena su od bivših osuđenika iz severnokorejskih zatvora, pritvornih centara ili radnih logora, ali izveštaj Ujedinjenih nacija navodi da su begunci govorili o ljudima koji su poslati u političke logore zbog nelojalnosti, poput pokušaja da pobegnu u Južnu Koreju, religiozne aktivnosti ili kritikovanja vlasti i države. Zatvorske kazne čak i za pozive u inostranstvo. Dok Pjongjang poriče postojanje takvih logora, iz Ujedinjenih nacija su kazali da pretnja slanja u politički zatvorenički logor Kwanliso prožima sve aspekte građanskog i političkog života. Ujedinjene nacije su kazale da nedavna svedočanstva ukazuju da se intenzivirao obračun vlasti sa svima koji se bave stranim medijima, posebno filmovima, televizijskim serijama i muzikom iz Južne Koreje. Iako mobilni telefoni postaju sve rasprostranjeniji, korišćenje mobilnog da se pozove inostranstvo se takođe nadgleda sa oštrim kaznama koje se nameću za one koje uhvate, poput zatvora na 1-2 godine, navodi se u izveštaju. U julu su mladi severnokorejci upozoreni preko zvaničnog lista vladajuće partije da se drže superiornog, standardnog jezika svoje zemlje, dijalekta iz okoline Pjongjanga i prate tradicionalni životni stil u okviru napora režima Kim Jong-una da suzbije kulturne uticaje iz Južne Koreje. Iz Ujedinjenih nacija su rekli da su pozvali severnokorejsku vladu da doprinese izveštaju, ali da odgovora još nema. Inače, privatni biznis. Pitanje da li to uopšte postoji u Severnoj Koreji. Postoji, ali je na ivici zakona. Ljudi koji rade privatno, boreći se da prežive, mogu da opstanu samo ako podmićuju državne službenike, tvrdi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Izveštaj Ujedinjenih nacija pod nazivom Cena su ljudska prava zasniva se na intervjuima sa više od 200 severnokorejskih izbeglica koji su vođeni u protekle 2 godine. U njemu je prikazana sumorna slika svakodnevnog života, posebno je u fokusu bila siva ekonomija, privatni biznis koji čine oko 50% bruto društvenog proizvoda. Pošto je privatni sektor u sivoj zoni, severnokorejci koji se bave privatnim poslovima redovno su žrtve državne samovolje i korumpirane vlasti. Mnogi stanovnici, čija egzistencija zavisi od poluilegalne trgovine, u svakom trenutku mogu biti krivično gonjeni. Samo oni koji su u mogućnosti da plate mito mogu da izbegnu kaznu. Pri tom, znatan deo stanovništva nije u stanju da dostigne pristojan životni standard. Severna Koreja nije uspela da uspostavi funkcionalan privatni sektor kako bi ublažila ekonomske probleme većine stanovništva, navodi se u izveštaju u kojem se citiraju reči jednog izbeglice. Ako samo slušate državu, umrećete od gladi. Posledice gladnih godina. Da bi se shvatio ekonomski sistem pod dinastijom Kim, treba se osvrnuti na 90. godine. Severnokorejska ekonomija se potpuno urušila nakon raspada Sovjetskog saveza, daleko najvažnijeg isporučioca nafte i trgovinskog partnera. Pored toga, usledio je i niz dugih perioda suše praćenih poplavama. Loše žetve dovele su do ozbiljne gladi. Prema opreznim procenama, umrlo je nekoliko stotina hiljada ljudi,
Namirnice koje je država decenijama delila stanovništvu dospeli su tek do malobrojne elite. Katastrofa je dovela do promjena, praktično preko noći. Ekonomija koja je bila vođena staljinistički više nije bila u stanju da snabde stanovnike. To su bili počeci crnih tržišta, koja su se ubrzo proširila po svim pokrajinama, uprkos represiji režima. Severnokorejski trgovci počeli su da krijumčare robu preko granice sa Kinom, prodajući svoju hranu i robu na neformalnim pijacama. Posebno nemilosrdni kapitalizam. U Severnoj Koreji trenutno vlada posebno nemilosrdni oblik kapitalizma. Pomalo kao u vreme industrijske revolucije u Engleskoj. Sa jedne strane možete zaraditi bogatstvo čak i u skromnim okolnostima, ako naporno radite, ako ste nemilosrdni, lukavi i ako umete da manipulišete, kaže Andrej Lankov sa Univerziteta Kokkmin u Seulu. Istovremeno možete da umrete od gladi, dodaje on. Lankov, koji je kao mladi student iz Sovjetskog saveza jedan semestar proveo na Univerzitetu Kim Il-sung u Pjongjangu, godinama posmatra uspon nove trgovačke kaste. Deo elite ponovo postaju bogati Severnokorejci iz politički nepodobnih porodica kojima su do sada uskraćivane sve privilegije. Međutim, donju, što na korejskom znači prinčevi novca, nisu opozicionari, već radije imaju pragmatičan odnos sa starom političkom elitom. Revolucija je loša za biznis, kaže Lankov. Sokil Park iz nevladine organizacije Liberty in North Korea godinama sarađuje sa severnokorejskim izbeglicama kako bi im pomogao prilikom bekstva, a zatim i kada stignu u Južnu Koreju. On potvrđuje ocene u izveštaju Ujedinjenih nacija. Severnokorejske izbeglice mi stalno govore da u Severnoj Koreji moraju prekršiti zakon da bi preživeli i kažu da novac rešava sve probleme. Prema Parku, mnogi Severnokorejci podmićuju svoje pretpostavljene, tako da ne moraju da se pojavljuju na svom radnom mestu i umjesto toga se bave unosnijom trgovinom. Na izvestan način izveštaj Ujedinjenih nacija poziva Pjongjang da sarađuje u legalizaciji tržišnih aktivnosti u zemlji, kaže Andrej Abrahamian, stručnjak za Koreju na institutu Griffith Azija Univerziteta Stanford. Kaže da je režim krajem 2015. godine usporio ekonomske reforme zbog zaoštravanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama oko nuklearnog oružja. Pre nego što nastavi sa ekonomskim reformama, Severna Koreja želi da stabilizuje svoju geopolitičku situaciju, kaže Abrahamian, jednostrani izveštaj Ujedinjenih nacija. Međutim, stručnjaci kritikuju izveštaj Ujedinjenih nacija. Martin Weiser, nezavisni istraživač Severne Koreje u Nemačkoj, ukazuje na nekoliko slabosti ove studije. Na primer, Ujedinjene nacije su se fokusirale isključivo na izjave severnokorejskih izbeglica i samo ih preuzeo, bez ikakvih komentara. Govorići za Deutsche Welle, Weiser upućuje na smernicu Ministarstva za javnu sigurnost Severne Koreje iz 2009. godine. Tamo piše da ne bi trebalo kažnjavati sve tržišne aktivnosti stanovništva, već samo one koje dovode do prekomernog profita. U izveštaju Ujedinjenih nacija nema diferencirane perspektive. Naime, pre 2 godine nemački stručnjak prosledio je tekst ovog zakona ispostavi Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Seulu, ali odgovor nije dobio.